Haleluya. Ngiyanibingelela bazalwane nonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu muhle, uthembekile, ulungile ngezikhathi zonke. Singasuka kuye siyephi ngoba wonke amandla ukuhamba kulendlela esihambayo siwathola kuye namazwi okuphila avela kuye. Ngiyambingelela umoya ingcwele khona phakathi kwethu, uyezwakala ukuthi ukhona phakathi kwethu. Ngibingelela leadership yonke nemindeni yayo, ngibingelele bonke abazalwane esikanye nabo namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngezikhundla zabo bazalwane. Ngibingelela ubaba nomama Mahlaba in absentia, ngithi siyabonga uNkulunkulu, siyababonga ngeimpilo zabo phakathi kwethu. So ngiyambonga uNkulunkulu nje ekseni leli thuba anginike lona, angilithathi for granted bazalwane. Amen. Ngibale khona into evamise ukushaya abazalwane manje ngizama ukuyibalekela ngayisho. Kusiyami ngiyabonga nje ukuthi uNkulunkulu ucelile sikhona kule ndawo. Amen. Yeah, so ngizothi nje ekseni uJehova wasemandulo usenguye namhlanje. Akajiki akaguquki. Wethembekile, sonke singofakazi ngiyazi. Singofakazi ukuthi akaguquke akajiki futhi uthembekile. Uke wathembeka nakimi nakuwe. Mhlambe ke ngobude bendlela kwesinye isikhathi sagcina sesithi hayi lo uNkulunkulu ngathi akasangisebenzeli, maybe ngiyasho nje bazalwane singabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa yena usawuleyo uNkulunkulu wayekhona emandulo osenguye namhlanje. Unothando, uyasithanda, uyasinakekela. Sometimes sesingazizwa kungathi sithandiwe. Mhlawumbe sometimes uzizwa ulonely, kube ngathi uwedwa noma abantu bekhona. Kodwa ngizothi nje ekseni usanguye lo Jehova, usanothando futhi ukuhlakanipha konke kukuyena. Ingakho futhi mekwenzeka ngezinye izikhathi singafanele sicele lokuhlakanipha okukuye, ngoba ngezikhathi zonke uyanikana phela lokho okucelayo uyakunika kona. So in control nje ngezikhathi zonke ezimpilweni zethu. So sithi nje siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngakho konke asenzela kona. So ngizothi nje ekseni muhle ngezikhathi zonke. Ngizofunda nje okay. Kunalokho nje enhlizweni yami ukuthi sonke nami ngikhuluma nangami uqobo lwami bazalwane njengoba ngimala. Hey, empilweni sometimes uyekuthi uyabheka emuva uma nomangale uthi hayibo lo uNkulunkulu wami engihamba naye usengigcine kwaze kwala. Sengisho futhi ngale nkathi umuntu eqala ukuhlakanipha nje ukuvula amehlo busu uyabala konke. Bazalwane ingakho nalomhlabelelo ekethi bala izibusiso uzibale ngazinye. Futhi nje ingakho ngithi maybe sometimes mhlawumbe manje kukhona ukuthiza ukuqakela empilweni, kodwa ngingathi nje awususa amehlo akho kuleyo nto, awukufocus eNkulunkulu, awukufocus nje kuma blessings ukuthi nje ukubheka emuva uza kubona nalokho okhala ngakho manje uzokubona kuyizeleze ngoba uNkulunkulu wethu muhle. Hey mengithi sibale sometimes noma ngabe usesimeni esimbi ngendlela esimanga, kodwa still ngiyakusho lokho ukuzizibe nje leso simo ukuthi konje uNkulunkulu ungenzeleni. Hayi uzogcina usuthi hayi nalesi simo esiphambi kwami siyizeleze ngoba lo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo muhle ngezikhathi zonke. Count your blessings, name them one by one, and you'll be surprised ukuthi uNkulunkulu ukwenzeleni. Ngiyaqinisekisa lokho bazalwane sikhuluma nje. So ngomusa ke bazalwane ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu, ngithethelelwa izono ngiyindlalifa kanye noKristu Jesu. So siyambonga uNkulunkulu wethu ubaba wethu sonke. Uyakholwa awukholwa ungubaba nje wethu sonke. So uma ucabanga nje ubaba ekhaya, obaba badlala irole enzima kabi, indima enkulu kabi. Yes nomama bayidlala nabo, kodwa isikhathi esiningi mhlambe abanye bangasho, sonke singasho ukuthi uma ngabe mhlambe noma wawusengangisawumntwana, kodwa bekukhona ubaba ekhaya kuba nalokho ukufila usecured ngandlela thize. Noma ngenzekani noma ngaqhuma isibhamu omakhelwane ngoba khona ubaba endlini,
hayi uma ubone konke kuphelele nomama mhlambe sometimes uhanja kuyohlangana ndawonye kube yabona ngoba nisaba kodwa kahle kahle ngikhuluma ngalo baba wethu wasezulwini ukuthi nguye usekhona namanje mesifunda nje bazalwane ngizothi nje uNkulunkulu futhi uyayilalela uyawulalela imkhuleko yethu abe siyayiphendula. So ngicela nje bazalwane ungangifundela lapha ku 1 John 5 chapter 5 verse 14 kuya ku 15 sizokhumbuzisana nje ukuthi uNkulunkulu lo mthandazo uthandazayo uyawuzwa. Kungenzeka ibe mningi kungenzeka kube hodwa kodwa uyawuzwa futhi uyawuphendula lo mthandazo leyo mithandazo esithandazayo angeke angakwenzi lokho na kanjani uzakwenza njengoba eshilo ezweni lakhe ukuthi asicele sifune senze konke yena bese uyawuphendula imkhuleko yethu osayitholile bazalwane nangifundele 1 John chapter 5 verse 14 kuya ku 15. Hallelujah. Hallelujah Jesus. 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Yilesi isibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo esikucele kuye. Amen. Amen. Bosisa babiso. Ngiyacela. Baba busisa izwi lakho liphilile, izwi lakho linguwe in Jesus name. Amen. Amen. Yes. Ngisazosho njalo nje bazalwane ngithi njengoba izwi lenkosi lisho ngizosho nje uNkulunkulu uyezwa abe seyayiphendula imkhuleko yethu. Futhi ngikubekile lokho ukuthi ziningi izinto esingenza simgabaze lo uNkulunkulu. Hey maybe maningi ama prayer items siba nawo. Mhlawumbe usucele wacela. Hayi lutho akwenzeki lutho. Waze wamgabaza lo Thixo uthi hayi lo uNkulunkulu esimkhonzayo kusho ukuthi hayi akasangithanda uyakuthanda uyasithanda and kuyashiyana bazalwane kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngoba phela siyazi mesisabantwana baNkulunkulu ikakhulukazi mesisabantwana baNkulunkulu sesisindisiwe sesimamkelile uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi kwesinye isikhathi uyekuthi hey nje umoya ongcwele uyakutshela mawonile ukuthi cha ngonile bese nalapho futhi uyayicondemn uthi hayi ngeke mina lo uNkulunkulu kushuthi akayizwe imkhuleko yami ngobani ngonile. Ngizothi cha nje ungabi discouraged mthandekayo ungabi demotivated lo uNkulunkulu sisengabuyela kuyena uma khona lapho esingenzanga kahle khona siyozendlala sithi baba ngenzanga kahle la kodwa futhi ke sengikushule nalokho akusho ukuthi umubona ngathi ayiphenduleke imkhuleko yakhe it's because usuke wonile kakhulu or wonile ingakho engayiphenduli cha yithina nje suke siyikhondisa itshela lokho ukuthi it's because uno 1 2 3 it's because angenzi kahle nala ngoba phela akekho umuntu okutshelayo esikhathini esiningi unomoya kaNkulunkulu umoya engcwele uyena okutshela kuqala ukuthi awenzanga kahle la awukhulumanga kahle la yabona nje konke. So ke ingakho ngithi nje sometimes siyayenza leyo nto so ngizothi nje nazi ilizwi lenkosi lithi nje sine confidence or in approaching God ngesizulu lithine sinesibindi yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo esikicele kuye okushuthi kahle eze umntwana kaNkulunkulu kufanele sibe nalesi sibindi lesi esinganyakaziswa lutho ngobani siyamthemba lo uNkulunkulu wethu siyamthemba ukuthi ngeke azishiye ngeza kazasiyekelele. So mesimethembile njengoba ngikulinganisa nangobaba ekhaya ukuthi umntwana uyahamba nje kumanje nje mhlawumbe umuntu usuke ekhaya nje umntwana ekutshelile ethi ma esikoleni kufuneka noma baba esikoleni kufuneka u1 2 3 4 5 umntwana useshila useyikhulekele sekukuwena ke yena useyitshela nje uma noma ubaba sengimtshelile njengoba ngikhuluma ngobaba ke ngithi ubaba
sengimtshelile so uza kuyisifeza lesi sidingo mekuthiwa kufuneka 500 rand hayi ubaba wami sengimtshelile mina futhi ubaba unemali eningi uzonginika lo 500 rand so nathi ke ezabantwana baNkuluNkulu nange authority nangegunya nangamandla eswanikiwe uNkulunkulu siya kuye ngalelo gunya nje lokuthi ubaba so mesiya kuyena siba naleso sibindi nje ukuthi uma siya kuye sicela konke futhi simethembile asesabi asingabazi futhi lokho ukuthi uyakusenzela nje kuba naloko yingakho ke umuntu ebese ba discouraged abese ngabe saba right uma esethola ukuthi khona izinto ezithize eseyile kubaba wakhe phela ngoba ngithi siyamthemba njengoba sithe uNkulunkulu wakho konke umhlaba wonke ungowakhe nokugcwala kwakhe ngigcwala kwawo nje konke ukhona eindaweni zonke ukuthi hayibo why manje lo uNkulunkulu wangabe sangiphendula and laphana ke siyashoke bazalana izwi laNkulunkulu Hebrews 14 Hebrews 4 lithi ko 14 15 16 sinompriest omkhulu uJesu indodana kaNkulunkulu lithi ke izwi lenkosi ku verse 16 ngakho ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu sifumana umusa okusiza ngesikhathi esifaneleyo ngizothi bazalwane asisondele ngesibindi with that boldness with a confidence ukuthi no uyangizwa ubaba hayi ukuthi akangizwa much as ingakade ngithi uzibona udelelekile ngoba phela siyazeya Nkosi yami uthi hayi uma yabo nje mase kukhulume umambanjwa wathandaza enkosini hayibo sonke uNkulunkulu uyasithanda uNkulunkulu akakhethi ibala lamuntu uNkulunkulu kuyena siyalingana so nami nawe sinolungelo lokuyela kuyena ngaleso sibindi ngaloko ke themba ukuthi uma sicela kuyena nje egameni lika Jesu uza kusenzela and imeliqhubeka lithi cela lithi ask so ngamanye amazwi yes uNkulunkulu uyazi uthi go through in and lokho uyakwazi angingabazi lokho kodwa methe ezwini lakhe ask usho njalo nje noma sengazile mntanami ukuthi udlula kulesimo esithizeni kodwa ngithi mina cela musu ucelile abesethi futhi ask anything konke ongakucabanga kucele so ngamanye amazwi ayikho into endaba ukuthi ayi lento ngathi incane manje ngeke ngikwazi ukuyicela cela konke ingakho umuntu angithi umntwana uyekubona ukukhuluma nezinye izinto nje ubani uthi yayibona leyo nto so ingakho mesiya kubaba wethu fanele siye njengabantwana sisho noma ngabe siyabona ukuthi yabo lento engathi ngiyayisho ke manje ngathi hayi kodwa yisho angithi ubaba wakho angakujudge uthi hayi lento ayicelayo manje hayi yini yona cha akakujudge wena uyayidinga icele ask anything noma everything yena uyakuvuma lokho amen bese lithi izwi lenkosi ke bazalwane bese lithi asikhuleke according to his will ngokwentando yakhe yes nginama as umuntu as wonke umuntu unayo nezifiso zakhe ayifisa empilweni akonakele sabantu yes njoba sabantwana bakaNkuluNkulu njoba sabantwana bakaNkuluNkulu sisindisiwe simamela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi ingakho kuyekuthiwa asijwayelane nezwi lenkosi ingakho kuyekuthiwa asithi sistrengthenishe ubudlelwano bethu noNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu ngobani na the more senze njalo ingale yonkathi kho lapho sothola khona esozisithola lapho sesi-understanda ngisho na ukuthi uNkulunkulu uthini nje into encane uzobe usuyayi-understand ngobani akwengilinganise yekumuza umuntu mesethi usibani umambanjwa ulingathi ngomambanjwa nje Nkosi yami umambanjwa ngimjwayele ngalendlela ngazi everything ngaye so ke kunjalo uNkulunkulu wazi konke ngathi nathi ke ngokunjalo the more sisondela kuyena ubaba wethu ugcina ubaba usumazi ngalendlela le ukuthi wazi nje mekwathi nje uthi uyabona lela lihlu baba ngibuke ngalo angibani ngisathi sengiphuma sengikhuluma ngobaba wemveloke hayi ngendlela ave swangibuka ngaye ayi ubengitshela enye into angibani ngiphuma mesenza kanje uzutshele nabanye mhlamba abasekhaya abakweni uthi baba mesenze njani
hayi bovese uphume hayi sikuyabheda kanjalo ke mengilinganisa ngobaba ngizama ukukhomba ukusho bazalwane ukuthi uNkulunkulu wethu asisondele kuyena ngaleyo ndlela sizosondela kuyena njengoba sazi sonke ukuthi ngomkhuleko sisondela kuyena ngezwi lenkosi and ke njengoba kuthiwa asikhuleke according to his will iwill yakhe itholakala laphi ezwini lenkosi uma singalifunda izwi lenkosi sabantwana baNkulunkulu sithembeni sizokwazi ngani esifanele sikhuleke ngokwentando yakhe ngoba phela ngokwentando yakhe lapha ezwini lenkosi kukhona izethembiso ukhona konke the more silfunda the more sizokwazi ukuthi mhlawumbe njengodokotela uthi yabona uma ipulse sishaya kanje isusho ukuthi kanjalo ke noNkulunkulu wethu mesisendela kusondela kuyena ngaleyo ndlela sizo understanda yonke into uzoze size sithole ngisho even izipho zikaMoya oNgcwele ngobani sisondelene naye yabo kodwa yes kuyenzeka abanye nje uthola umuntu esesaphenduka amane nje agiqaqezwe yabona ngesipho sikaMoya izipho zikaMoya oNgcwele khona laba lezi ezinye abanye bethu othola ukuthi the more sisondelana naye the more lapho sizothola khona izipho uNkulunkulu wethu asibhansele ngobani siyasondela kuye so ngizosho njalo nje ukuthi ngokwentando yakhe asikhuleke intando yakhe itholakala phezulu lenkosi so the more we read the word of God the more sizokwazi ukuthi even nalokho esikufisayo lize lithi lapha ku Romans 12:1 and 2 angithi lithi asinikele imizimba yethu ibe umnikelo ophilileyo lize lithi lapha ku verse 2 iguqulwe ingqondo yethu ibe transformed izoba transformed kanjani ngoba sesiyinikele uqobo lwethu kuye sonke so bese iba transformed so ngale nkathi isi transformekile and then that's when ngempela sesizo understanda okusezwini lenkosi ngendlela eyisimanga ingakho ngithi even nama promises even nama plans uNkulunkulu wethu anawo ngathi empilweni zethu so thina okwethu nje ukuthi sikhuleke in agreement with God's will ngobani sesiyazi ukuthi okay ang-align ama requests ang-align iagenda yami ngi-align iwill yami with God's will so there is power in praying according to God's will yes ngakhuleka kodwa uma usunale understanding ukuthi pray according to God's will izwi lenkosi at all times the more you read it the more now uzothi uma usukhuleka ukuthi hawu yazi ngithethe ngikhuleka umkhuleko wami uyashintsha manje angisale ngithi baba nkosi hayibo nakho nje hawu sengithi hawu baba ngemvimbo yakho ngiphelisiwe hawu asikho isikhali esilolole mina siyophumelela in uthola umzalwane emekhuleka la hayi ngobani it's because suka eyile ezwini lenkosi so limane livuke ngale nkathi ekhuleka and futhi liyasiza ngale nkathi useyimene ezithizeni uthola ukuthi usuyalikhumbula ukuthi hayibo kunezwe elithize kwesinye isikhathi futhi akonike nokulithatha kulifunde ucheke ukuthi njoba ngifacene nalesimo ikupho iyiphi indlela efanele ngikhuleke ngayo uzokuthola ezwini lenkosi buthi upray ukhuleka ngaleyo ndlela lokuthi izwi lenkosi in other words uyamremind uNkulunkulu ukuthi babuthe it's like uthathi lokhuzana uthi baba buka noma ngasho ukuthi kodwa sort of baba buka uthi wena utheni so ingakho nengane ithi baba ikhaya nje lesikhula baba ungithembisile ukuthi mengiphase kahle uzongithengela iselfoni yayibona into njengaleyo and ubaba ngithi useyibhandile usezibophezele ukuthi umntanami mefunde kahle waphasa ngizomthengela iselfoni so useyazama ngayo yonke indlela ukuthi amthenge ukuthi enza amaminzi ukuthi amthengele iselfoni and izwi lenkosi lapha kuJeremiah 1:2 lithi ke the Lord said to me you have seen correctly for I am watching to see that my word is fulfilled yilokho uNkulunkulu akwenzayo ukubhekile ukuthi izwi lakhe aliphelelisa aliphome bese libuye lilambatha lingawenzanga umsebenzi eliuphumele wona so ke siyabonga ukuthi uNkulunkulu ngokusiza uyena ezisondela kakhulu ezwini lakhe ezisikhuleka senza yonke into siyakhula spiritually ezisikhula spiritually uNkulunkulu uyasiza njengoba ngikhuluma nje ukuthi sikhuleke according to his will so and futhi bese liqhubeka
lithi uyasizwa siyakwazi lokho lisho njalo ngesiZulu lithi sinesiqiniseko lithi nje uyasizwa lesingise lithi we know ukuthi uyasizwa sinesiqiniseko laloko ukuthi uyasizwa so ingakho ngisho ukuthi uNkulunkulu uyasizwa uyangizwa uyakuzwa lo mkhuleko nje ukhulekile othi inkosi ngicela ungenzele ukuthi uNkulunkulu uyakuzwa na kanjani futhi uyakwazi lokho and uzowuphendula umkhuleko wakho okwethu nje ukuthi fanele sithi sithembe uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yethu nangayo yonke ingqondo yethu singenciki kokwethu ukuqonda sithembe yena yedwa simazise yena yedwa endleleni yethu yonke yena ke uyaqondisa imikhondo yethu so siyabonga nje nanokuthi lapha kuIsaiah 55 verse 8 and 9 indlela kaNkulunkulu nemicabango yakhe ingaphezulu kweyethu thina sicabange sifike la ukuthi mina mamcele ngidinga u1 2 3 uNkulunkulu ubona ngale ukuthi kahle kahle uma mcela usudinga 1 2 3 kahle kahle uma mcela udinga u1 lokhu nalokhu lokho akushoyo noma akwekubuyele eceleni kodwa mina ngoba ngumuntu ngicabanga lengqondo yami engicabanga ngayo uyabona ukuthi nje Nkosi yami angindika kangana uNkulunkulu uyazi yilokho engizokusho ukuthi noma ewuzwa noma ephendula kodwa uyakwazi ukukufaneleyo wena ubona ukuthi ufanele yilokho yena ubona ukuthi nakho kumfanele umntana wami so ingakho ngithi khululeka ungakhathazeki uma ngabe khona ongenzeki ongaphenduleki emkhulekweni ngoba uyakwazi ukukufaneleyo baningi ke bazalwane Nkosi yami eBhayibhelini esifunda ngabe sibaziyo abam approach uNkulunkulu ngesibindi with confidence bem approacha ngoba nemphumela eminingi ehlukeneyo Hana siyazi bazalwane ko First Samuel ukuthi yabona lo mzalwane waye ngempela committed waye njalo ethempelini enye into futhi wayephushwa nayilesimo angithi kwakhona bawuphenina wayephushwa yileso simo uthi hayibonakho angibathola abantwana kodwa waba committed wakhuleka wazimisela ngendlela emangalisayo waya njalo kodwa siyabona ukuthi wayiminyaka eminingi landelana engabatholi stile abantwana waze wathi umpriest hayi ngiyasho nje bazali ngiyalinganisela waze wathi hayi ngathi khona udla manje ampojwana ngobani ebona lo muntu wesifazane okhuluma noJehova oyikhathaza ngalendlela ozakhale manje waze wacabanga ukuthi cha khonto ethiza ayidlile kanti angithi uyabona ukuthi uHana kahle kahle wayemisele ethulula inhliziyo yakhe kuJehova so ke kwenzeka lokho kodwa siyathola ukuthi kwathatha isikhathi eside kodwa ekugcineni ngizama ukusho ukuthi ukudileya kaNkulunkulu akusho ukuthi uyakunqabela kuleso simo ngelinye ilanga ngithi kwenzekani wamthola uSamuel kwathi lokho ayikuthembisile ngempela wamhamba wamyise ethempelini uDaniel bazalwane nakhona mesikhumbula kahle wafasta for 21 days siyasonke lelo daba lapho khona kwafika ingelosi athi hayibo impendulo wena waphendulwa usaqala ukukhuleka kodwa khona lokho emkhathini obekubambekile and imkhuleko wakho kahle kahle bekulwiwa ukuthi ungayitholi impendulo ngizama ukuthini na ngizama ukuthi yes uNkulunkulu umukhuleke uyawuzwa abese uyawuphendula but kuyadependa ukuthi kwenzakalani empilweni yakho nangoMoses bazalwane uMoses siyalazi udaba ukuthi wayumholi wabantwana bakaIsrael and wayemserve uNkulunkulu faithfully ekumseveni wakhe uyothi angithi uyesizwe uMoses thiwa kangenanga eKenani yani na siyakhumbula ukuthi kwenzeka lapho abantwana bakaIsrael bekhala ngamanzi and bekhala ngamanzi ukuthi akadla kwathi uMoses akakhulume nedwala uMoses walishaya kabili idwala ngalapho wagcina sekuthiwa akasangeni kodwa uyambona ukuthi wefaithful ngaleyo ndlela angithi mina nawe singathi hayi lo uNkulunkulu unjani uMoses esemseve kangaka uNkulunkulu yini pho yenza ukuthi agcina uNkulunkulu engamngenisi ke kulelizwe laseKenani izwe lenala njoba de bahola abantwana bakaIsrael ukuthi bayakhola yini engamngenisanga ngithi ngobani mina nawe sibuka ngehlo leli lenyama ukuthi kwakufanele na kanjani size sisho ukuthi kwakufanele na kanjani ukuthi usibani kwenza ukuthi nami la ngangasho ukuthi bekufanele uMoses esebahole kanje ebakhiphile abantwana bakaIsrael eGibhithe yindaba uNkulunkulu engamngenisanga lokho sikuyakhombisa ukuthi uNkulunkulu unendlela zakhe zokusebenza noDavid siyakhumbula udaba lwakhe waze wathola ingane yasuka lengane yagula wakhuleka uDavid ukuthi isinde kodwa ayisindanga ingane yakhe yahamba emhlabeni angithi uyabona ukuthi uNkulunkulu uthembekile kodwa ingane yahamba emhlabeni
emva kwalokho uDavid wavese wayibongela inkosi waresponda ngaleyo ndlela engizama ukusho ngizama ukuvezana bazalwane ukuthi ama-answers ayahlukahlukana ey'meni ey'hlukahlukene ngoba na uNkulunkulu esimkhonzayo uyakwazi ukusifaneleyo izimo ngezimo ayifani no-Ezakariya no-Elizabeth nabo ngokunjalo ebudaleni babo angithi bagcina bethole uJohn the Baptist ebudaleni babo uZakariya no-Elizabeth noJesu uKristu salikhumbula udaba laphe laphana eGetsemane mase siza kweNew Testament futhi uMateyu 26:39 siyakhumbula ukuthi wathi baba ngalenkathi esezoyo crucify wathi baba uma kungenzeka asidlule lesitsha angithi isimo ayebhekene naso sasinzima sasimangalisa kepha ngoba uNkulunkulu wayenenhloso yakhe ukuthi asize mina nawe sisindiswe sifinyelele kulazini iqiniso endapha uJesu kodwa uyamuza ekhulekweni kwakhe uyasho nakhonthi baba ngokwami ayi ngithi azidlule kodwa baba intando yakhe ithini so lokho kusitshela ukuthini ukuthi ezimpilweni zethu makuthi noma sikhuleka sikhuleka uNkulunkulu yes si understand ukuthi kunentando kaNkulunkulu kodwa nale ntando yethu sithi baba kanje kodwa baba intando yakho ithini kulesimo ngamanye amazwi thy will be done ngalesimo lesengibhekene naso so ke siyambonga uNkulunkulu bazalwane lokho kuyasifundisa ukuthi ezikhathini eziningi uNkulunkulu uyangenelela ngeindlela ezihlukene kwesikhathi akuphendule masishane kwesinye isikhathi ukuthi ukudelaya kudelay isikhathi eside kwesinye isikhathi njengoMoses kwagcina kudinayo kodwa ukudinaya kwakhona akusho ukuthi uNkulunkulu akanayo enye answer kwesinye isikhathi ukunika iAnswer mina nawe singayilindele singaboni ifanelekile so siyakhumbula nje futhi lapha kuExodus 3 lapho uNkulunkulu eyibonakalisa kuMoses kuExodus 3:7-8 ukuthi ku7 wayesethi uJehova ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami baseGibhithe la ingalankathi abantwana beIsrael babekhala kuJehova kusho ukuthi ngenxa yezinhlupho abebehlupheka ngazo uNkulunkulu wayibonakalisa kuMoses phela esefuna ukuyomsiza angithi ayibona leyo nto ukuthi uNkulunkulu nami unezindlela zakhe zokwenza izinto esethi ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo ngehle ukuba ngibephule esandleni sabaseGibhithe ngibakhuphule kulelo izwe ngibayise ezweni elibanzi izwe lichichima ubisi nezinyosi indawo yamaKhanani neyamaHeti neyama-Amori neyamaPerizi neyamaHithi hivi neyamaJebusi so uNkulunkulu usho njalo kuthina bazalwane ukuthi kuzokuko konke esidlula kuko uyasibona uyakubona ubonile usakubona futhi nosazodlula kuko uyakusibona so uzosiassurisha ngaleyo ndlela ukuthi yes usuhluphekile ngendlela ohlupheke ngayo and uNkulunkulu uyakuzwa uzile ukukhala kwakho uzwile ukukhala kwami ngenxa yezimo edlula kuzo nezinsizwa odlula kuzona uNkulunkulu uyazazi uzosho njalo namhlanje so wehlile uNkulunkulu ukuthi azokophula esandleni sabaseGibhithe ngamanye amazwi esandleni salokho obhekene naso ukwenza ukuthi kubambeke izinto zakho impilo yakhe ingahambi kahle or isimo noma bisipho obhekene naso so kahle uNkulunkulu bazalwane uyasashorisha kule ndawo kule nkathi ukuthi irestoration izokwenzeka kodwa engifuna esikhuluma ngakho ithi ukuthi kuzokwenzeka ngokwentando yakhe so thina okwethu ukuthi sinikele kuyena thina konke okwethu sithi baba noma ngabe isiphi imntaka isimo ohlangana naso ukuthi baba ithini intando yakho kulesimo uNkulunkulu uyakushorisha nje ukuthi uzwile ubonile futhi uzokwehla azokusophula kulesimo aza kuphula kusona and unga expecting ukuthi uzokuphula ngale ndlela ofuna ngayo ilokho engifuna ukuthi si understand ukuthi hayi ngale ndlela esibona ngayo uzokuphula ngendlela yena abona ngayo amen so ke siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi nje imikhuleko yethu ukuthi abantwana baNkulunkulu ngoba esikhathini esiningi ekukholweni kwifaith ngenxa yezimo esibhekana nazo ugcina sesishoda kakhulu so ngizothi nje sikhule ukuthi baba seni nje kuyinhle enhlizweni yami ukuthi sithi baba yandisa ukukholwa kwami yandisa ukukholwa kwethu sibe baba sifundise ipatience or ukubekezela uma ngaba izimo zibukeka zidileya
and baba sifunda samkele even nama answers osinika wona esingekho happy ngawo ngoba wena baba une picture enkulu yempilo yethu. So whatever noma biyiphi answer osinika yona impendulo osinika yona baba sifundise nje ukuthi manje samkele sithi ngoba kusentandweni kaNkuluNkulu. Yesu uNkulunkulu ubonisa akuyona akufanele kanje mina mhlawumbe umntwana ubefuna ukuyokwenza ukuba udokotela ayi kwangenzeka wagcina ebummeli. Cha kulungile kusho uNkulunkulu bengameli ukuyoba udokotela kufanele uyoba ummeli. Sometimes fanele understand even nalezi zinto ezinjengalezo. Naka ama position ubo applyele hayi leyana uyishayile interview ngempela waphendula wangawuthola umsebenzi. Amen baba noma ngiyiphendulile kahle kahle kodwa kusho ukuthi bengawona umsebenzi wami. So samkele nje sibe nale faith stubborn unshakable. Simtrust uNkulunkulu, sitrust ama plans akhe ukuthi they are perfect. Sitrust ngisho ngesikhathi sakhe timing yakhe ukuthi uba be perfect. So as abantwana baNkulunkulu singegcini inkosi yami lapha kusho ku 1 John 5:21 ethi dear children keep yourself from idols. Singagcini ngenxa yokuthi sithola impendulo asiyitholi kuNkulunkulu. Sigcina sesihamba ngomkhakha osheshayo awusizi awubuyiseli. Instead ugcina ukufaka esimene wrong endaweni wrong. So uNkulunkulu asibekezele, uNkulunkulu uzosiphendula ngalendlela afisa ngayo. Ngobani besifuna imali ubona uyazama leli business alilungi ugcina usiyozama ngendlela ezisheshayo ngeke ngizisho bazalwane siyazazi khona imali izoba ningi. No, asithembe uNkulunkulu ukuthi when the time is right uNkulunkulu uzokwenza lento le afuna yenzeke ezikusho lapha kuIsaiah 60:24-22 ukuthi when lesikhathi esi right uNkulunkulu mangabe it's the business mhlawumbe akafuna ukuthi wenze nalolu business othi uyalenza ngesikhathi esi right uzosondeza nabantu aba right basondele kuwena ngesikhathi esi right. And futhi mhlawumbe abanye uzozubadele uzuthi hayi yena lona no kanti uNkulunkulu uzokusondeza kulabo fanele uxhumane nabo wena labo busathi usayithintela bona osathi mhlawumbe usagwaza kubona bengafanele nokuzugwaze ngoba imali yakhe izocwila vese kakade izogcina nalo 10,000 ungatholanga naleyo nto leyo. So ke nje ngizothi bazalwane uNkulunkulu muhle uyezwa abese yayiphendula imkhuleko yethu ngendlela yakhe ayaziyo yena ukuthi yona esifaneleyo. Ingakho ngithi abanye bethu badlule ezimene enzima kodwa uNkulunkulu emuhle unama plan amahle ngempilo yakho wazi konke ngalokho okwenzeka kuwena. So siyambonga uNkulunkulu engakusho nje ukuthi uNkulunkulu bazalwane akakaza abe late ngezikhathi zonke. Ngeleso sikhathi lezo azofika ngazo azokuphendula noma ngabe uhlobo luni lempendulo akakaze abe late. Ungaze futhi umdinelwe. Abanye bethu ugcina uthola sebegcina bephuma sabazalwane abanye inkosi yami sihlele emabandleni ngiyayibala nami ngenxa yokuthi uNkulunkulu mhlamba akasangiphenduli ngento ekade kufanele engithi mina ngendlela yami mfana ngabe yenzile ngicina sengigijimela kwabanye uNkulunkulu ngiyothi ibona kahle kahle abazongisiza. Abanye bagcina sebehlala emakhaya ngoba bethi no lo uNkulunkulu akakasebenzi. So abanye sebeyayihudula ngenxa yokuthi usuke wafakaza wathi uJesu Kristu inkosi. Manje ususaba ngisho nalabo ofakaze nabo ukuthi bazothini ukuthi kade ngibashumayeza ngithi uJesu Kristu inkosi. So ngizothi nje kuseni uNkulunkulu asize kuye ngesibindi. uNkulunkulu sicela kuyena konke usho njalo uthi sicele konke uthi futhi sicele ngokwentando yakhe. And yena ke uyasizwa. Lithi futhi uba ke sithi uyasizwa sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani siyazi ukuthi sinakho esicelayo ekuthi sikucele kuye. Amen.